Orun alыңыздар, урматтуу кайып туугандар, сиздер да орун алыңыздар. Рахмат сиздерге. Рахмат, урматтуу кайып туугандар, барыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Керемет кечиңиздер менен ал эми биз кечибизди алга карай улайбыз. Мына бүгүн жашнакай 2 жашты той сересине тоосуп, өзлөрүнүн орундуктарына орун алдырдык. Андыктан урматтуу кайып туугандар, мен бул жака чакырайын Ойрон уулубуздун апасы Шакселем апабызды жана ошондой эле Нияз агабызды жана ошондой эле Бегимай кызыбыздын атасы Акбаралы кудабызды жана ошондой эле Адалат кудагыйыбызды бул жака чакырабыз. Келиңиздер, урматтуу кудагыйлар. Келиңиздер, урматтуу кудагыйлар. Bular bilemeyken uzgan tartı var, rahmat. Bugün iki elin başı birgip, iki el jakındap, kayradan kuda söğük bolup, iki elin ortasına bir köprü kurulu oldurat. Men jana aytımda Karadarya menen Kadılıktardын ortasına köprü kurulup jakşı boluptur desem, murda эле köprü var emes biledik. Al köprülөрдү sel alıp ketip, çağrısıla koyrak bolup kalktı dedim. Anzanda bugün jakındaşıp, kayradan kuançı oynap atpay, kuançımız menен тең bölüşүп аткан той ээлерине бир кол чапыңыздар туугандар. Рахмат. Мына ушул той сиздерге дагы жугуштуу болсун. Кыргыздын бир акылман айтат дейт. Кайсы ата эне бактылуу десе, балдардын бактылуу жашап атканын көргөн ата эне бактылуу деп. Балдарыңыздар бактылуу болсун, сиздер ошолордун сыйырматын көрүп жүрүңүздөр, басканыңыздар балдарыңыздарга өрнөк болуп, сиздер берген батадан бөксөргөн көйлөк болуп, төрүнүн көргү болуп, сыйырматка бөлөнүп, кадырбатка ээ болуп жүрөңүздөр дейт дагы. Чу дегенде эле биз бүгүнкү той ээси Нияз агабыздан баштайбызбы? Келиңиз. Assalamu alaikum. Toplayıma gelgen konuklar, kudagıy, olduğunuz var sizlerge. Ne de şu yaş, çok jarık dünyaya gelgen bile şu bakımda ne degen tilekler, ne degen oyunlarda, ne degen maksatlarda tilek kılıp şularda çoğaytuşlar derecege getirip, nakdağımız o çok tileklerden bir bölümünün natijası bugün şu. Örüntüsler, nağız sizlerge kudagıy yola kutlu olsun, arkadaşım sağa gelin kutlu olsun. Şul ne demiz, şul 2 yaş Allah'ın kuşlarga birçilerden soluk versin, iman versin, rızık versin, daima şun birer dostu olup, hiç kaçan doğruvay, sırpavay, yamanlıktan alışık olsun. Allah'ın bağnasında saktavızlardı, baktılığı üylelerden, kızlardan şun, Kırgız sıktangan, el sıktangan evlerden olsun, gelinizden daim eteğinden jalgasın, eteği tola bala olsun, elinizden ete tola pul olsun, hiç kaçan şu 2 jakka birdey karagan, ata-eneni sıylagan, gelin bolgoy bizge kız bolsun, sizlerge yola olboy uğur olsun, şularga urmat sıyın görüңүздөр, hiç kaçan sizler de uşu balдар tapkan, birinçiden ata-eneleri sizlerge Kudayım ne soluk versin, hiç kaçan şulardan günün görüңүздөр, köçün görüңүздөр, şulardan kollarının kaylarını, şulardan urmat sıyın görüңүздөр, nevrelerdi, çevrelerdi, jettilerdi, şulardan dörtünde bakıyla bay beylikçe olup, şulardan urmat sıyın da veröңүздөр. Şunun önünde şu bugün küçük toyga gelip, bizden şu kuanççılığı teң bölüşüp, gelgen meymanlarga dağı çoğun razılıkta bildiremiz. Sizlerge daha şu üylüğünüzlerde vakıfta alay, soluklar olsun, işlerinizlerde iyilikler olsun. Hayır yerde olsak da amançılıkta, tınçılıkta jiröyle, daima şunday toylarda, jakşı günlerde, jayıl dastorkonunun çekesinde joluşup jiröyle. Toyga koşu gelip sizlerge aldığınızlarga koyulgan dağılından tuzlatıp degenday Yaxşısını çıkarıp jamanını jağıp degenday, ança kemçilikler olsa geçirip, şu bugünkü bizden kuançımızı teң bölüşüp, yaxşı gana kolup getirsizler, soranamız. Barısılarga çıkıp olsun, toyda жүрөөлөр, daima toyda жолугушат. Size bittiniz mi? Gözüm gibi gitti. Deme, 2 yaştın janında oturgan
жан-жөгөрлөр, жора-жол. Biz azırkı sözdün gezegen Begimay kızımыздың atası Akbar Alыбıdabыз көрелі. Урматтуу агайым туугандар, кыз баланы өзүнүн үйүндө конок дейт. Ошол коногун узатып, бүгүн кыз бала аманат, ошол аманатын тапшырып атат. Бүгүндөн баштап кызыңызды ушул күнгө чейин көргөн бакканыңызга ыраазы болосуз дагы, өз ээлерине тапшырасыз. Себеби жашоо айланууда турат, жашоонун мыйзамына баш ийесиз. Bir кезде сиз да бирөөнүн алманчоктой кызын жетелеп чыгып кеткенсиз. Бүгүн өзүңүз кайрадан кыз узатып да салмайдын бермей бар деген жашоо ошол. Андыктан атанын сөзү акылдын көзү деп айтылып барат. Акбар атабыз микрофонду колго алат. Туугандар микрофон чыгат. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlarim. Bugun bizning 8 yoshli to'yina go'sh bo'lib o'tirasizlar. Sizga kelgan cho'ng rahmat. Daima yaxshiliklarni ustida yuraveraylik. Xudolardan bu ming yillik xudolardan bo'ladi. Shunday dedik da shu kuyov bolam O'yrot begim qizim Begimaydin baxtli bo'lishida biz da tilakdoshmiz. Barimiz yaxshi kunlar ustida yaxshi xudolardan bo'lib yuraveraylik. Rahmat. Айтылған бала тілектер қабыл болсын. Менеме азыркы сөздің кезеген Ойроттың апасы Шахсенам апабыз бар емес. Бирөө айтат дейт, баласы эмне үйлөнбөй жүрөсүң десе, кыз жакпай атат, мага жакса апама жакпайт, апама жаккан атама жакпайт деп атат. Ансардай бүгүн ушу апасына жаккан Ойроттун жүрөгүнөн орун тапкан колукусын жетелеп настаныбызга келип отурат. Сиз бир милдеттен кутулуп отурасыз. Негизи кыз откан караганда келин алган жакшы да, ишемесин сурап көрсөңүз. Жаныңызда кузагыңыз турат го. Бүгүн башыңызга баш кошуп атат. Келин менен кайнененин ортосунда ата-бабадан калган бир саясий чоң бир кырдаал, чоң бир саясат бар. Бирөө келин алып, келин эрте тура келсе, келин уктап калат экен да, түшкө чейин. Анан түштө обед кылып, чогуу чай ичип отурса, жанында мышык келип калса, кайненеси келин көңүлүн ортпайын деп мышыкты кармап алып мойнун бурайтмыш. Уктайсың эле, уктайсың, талак баштанып. Эртеси күнү келин эрте туруп барып эшиктин алдына суу чачып, эшиктин астын шыпырып атса, кайнене жанына алып калыптыр. Барса келин чорукка барып эшиктин астына корозду кармап алып, короздун мойнун бурайтмыш. Мойнуңуз бүтүп же өзүң уктабайсың, же элди уктатпайсың деп. Сондай бир саясий ушундай нерселер болбой, сиздердин ортоңуздарда эне кыздай кабыл алат деген жакшы бир ишеничтебиз. Туугандар, мындай кубаныч сиздерге да жугуштуу болсун. Чүт алтын балык кармап алгандай да. Кол чабыңыздар туугандар, мен микрофонду апаңызга узаталам. Себеби эшиктин астына бир дарак тиксең, ошондон үмүт кыласың. Шунун мөмөсү таттуу болсо экен, ушу мөмөгө берип жетилсе экен, мен шунун мөмөсүн жесем экен деп. Балаңдан кантип үмүт кылбайсың? Балам жакшы келин алса экен, ошону тоюн көрсөм экен, небере жетилесем экен деп жакшы тилек ниет бар. Тилегиңизге жеткениңизге Кудайга миң мәртебе шүкүр дейт, апаңыз узаталы. Hurmatlı konaklar, hoş geldiniz sizler. Hurmatlı Kuday'dagы ulduğumuz var, ulduğum var. Jana biz oturgan konaklar hoş geldiniz sizler. Oşu aktoyga katışıp, jakşı aloo tilekleringizler. Olkundan sözünüzden barыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Жана ушу Güves olgan balam O'yrot Begimay ökön ökö baktılуу bolsun. Эки дүйнө бактылуу болгула балдарым. Эки жакты тең сыйлаган адам болгула. Жана бизден айта кетейин. Ушу баламды чоңойтуп, тарбиялап, мен колума тапшырып кеткен атасы да ыраазы болуп. Allah atasından da razı olsun. Dediğiniz şu ököyüz baktıl oğullar, balalı oğullar, barınızlara gömüldü geç. Rahmat. Musulmançılıkta aytılar. Her bir candık
ölümdün damın tatat деп. Kimge kança ömür, kança rızık verilgen biz bilmeyiz. Бұл үйіне бізге тауышмақ. Андықтан жүсуалы Аяша Табыстың жатқан жері жайлы болсын, аруақ разы болсын деп жақсы тілек ниет қыладығы бес сапарымызға қарай уайымыз әрбір шыққан көз жашыңыз қуаныштың, жақсылықтың үй болсын деп жақсы жаққа жорыйлы туғандар. Ана месе мен микрофонды ұзатамын. Адалат Құдағиымызға. Рахмат. Құрметті ағайын туғандар, апамыздың біраз içi atışıp durat, an biz barımız durat düşünöz. Kızımız bargan jerinden bak tapsın, Kırgızda bir жақсы söz var. Жақшы күйөө алалы болсоң, уул болгонуң. Жаман күйөө алалы болсоң, кызыңдан айрылганың деп. Так что мен сүйүнчү айтам. Адалат Кудагыйыбыз бүгүн уулду болду. Тамаша, микрофонду колго алыңыз. Hoş geldiniz, hurmatlı konuklar, bala konukları. Kүйөө балам Мұрат, bizim Begim Ay. Баштаган турмуш жолуң арчыдыр болсун, жолдошуң арттыр болсун. Ушул жолуңардан эч качан жамандык көрбөгүлө, дайыма жакшылыктын үстүндө болгула. Балалуу чакалуу болгула. Ата-энени сыйлаган, биздин атыбызга жаман сөз алып бербеген жакшы жаштардан болгула. Үлгүлүү үй-бүлөлөр болгула. Балалуу чакалуу болуп, бактылуу болгула. Рахмат. Міне, Құдағилар, сіздер екеуіңіздер бір қадамалға келіп қойсаңыздар. Азыр екеуіңіздер тең айтпадыңыздар ба? Балдар бақытты болсын, жақсы тілек ниет айттыңыздар да. Балдар бақытты жашаш үшін аталар рол ойнап кеткен. Мен практически көрдім да. Основной апалар рол ойнап кеткен. Ертең той өткеннен сіздерден жақындарыңар телефон çalып сұрайды да. Той қандай еді десе. Бізде основной еще түштікті бір менталитет бар. Мен томбар құтап кетіп еле Құдағи ішінің жүлен беріп қойды деп, шынай контрол қандай материалды сайттырал тұрады. Ошындай нәрселерді айтпаңыздар, қоқса айтсаңыздар, мойныңыздарға массаж жасап қойшы мүмкін. Ел алдында бір жарқат құшақташып қойыңыздар, жегіңіздер ынтымақ болыңыздар. Мұны айтқаным себебі мұсылманшылықта айтпақта түр түссең дағы түгелігің бір болса ешқандай арға жоқ деп. Қыздар, балдар бақытты жашаш үшін сізге қызыңыз телефон çalады ғой? Çalғанда неге çalатасың, өз қайнеңе чай бер, мен бош емеспін деп қойсаңыз не біле 2 жыл. 2 жылдай тияқтан бала чоңайып қалады. Арт жақты бір қарайды, алды жақты бір қарайды, по-любому вариант жоқ болады да дальше улап кете береді. Только Құдағимен связь қылып тұрсаңыз да, 2 жас ортаға келіп қойыңыздар. Ортаға келіп қойыңыздар. Белек-бек жігіттерді тапшырып, естелікке суретке түсіп, фотографтар қайда жүреді. Мына ушул жерде сезонда сіздер іштеп қалды. Жүріңіз, 2 жасты құттықтайсыз. Жүріңіздер. 2 жас кішкене болады ғой, бір ара шығып қойсыздар. Абай болады. Сіздер дастұрғыннан дамыз ола отырыңыздар. Мен тойдың башын айтып кетейін. Артист адам жан келген келін сияқты болып өткен. Біріне жақса, біріне жақпай, бірінің көңілін таппай, шу сияқты болып өткен да. Мен бүгін жағамы жақпай білбеймін. Сіздерге мені сіздерге бұйырды. Насыптешір сыпаш болауыз, тойдың аяғына чейін көңіл толтырып берішіңіздерді той иелерінің атынан сұранамыз. Қырғызда бір жақсы сөз бар. Тоғының көркі, асқада тойды көріп тансады деп. Барын кештік. Мына ушыл кеште билейбиз. Маэстро бизди койбойт. Шуна, бей көрөт. Эй! Артуда кетти. Ой, көрөт.
yarışga kelgenler. Endi otuda. Bermişsin, mana. Yok bu. Alıp ketdim. Kan sizge. Ya. Ne deyip oldu? Kim kasılınız böyle? Ya balları vakti olsun sizler belgileyece. Qanday deb so'ng men mag'luyladim men. Qanday tushunaysan? Alg'an yo'qman, sen olmadan yurasan. Men qanday deb sizga qanday javob belgilar. Sizlar ko'rib turiblar. Al shunday öyle. Nima, Xudo xohlalar rahmat sizlarga o'rnalmoqlar. O'rnalarda rahmat sizlarga. Nima, o'yrot men do'stim bo'libman, amca Xudolar qistirib o'tpaydi. Qo'shimchalik berib qo'ysam, hozir olgandan beri mikrofon tumasini chiqib tashlab qo'ygan bo'ladi buni. Xudolar qo'shib berdi. Nima? Eş, ölüm alacağız, konuşacağız. Konuşacağız, şey düşünür. Anıslar var, seytamaklar, kartlardan sizleri dasturkundan damız oturunuzlar. Alemden ruhsat verseler, buyurun. Sağa kat geliptir. Eğer mümkünçük olsa, elin alın ok koysanız hep kateyiz sorandı. Makulsun mu? Salam var. Sağa жазған ақырғы хат. Саламатсың бuyurun. Seni bugün үйленіп жатат деп, bir çeti sүйіліп, bir çeti ызаланып, тойыңа барайын деп, батынып бара албадым. Қантип шыдап отырмағым. Сені көз бірге жүрдік еле. Сені көз бірге жүрген күндер. Өткөрген бақтылуу айлуу күндер. Қандай ғана бақтылуу көзіменде өтті. Ойрып, сен естесің, алғаншы деді. Сені көз сүйлеш отырған айтпадым біле. Бұл жалған жашоодо bir ғана экөөбүздүн чыныгы сүйүүбүз бар деп. Жашоо баары жалған экөөбүздүн сүйүүбүз чын. Түбөлүп бир болом деп. Айткан сөздөрүң кайда? Мени кайда калтырдың? Бирок сен алган жарым беймай бактылуу болот деп ишенем. Бактылуу. Сени баары бир кыя албайм. Турмуш жолубуз башка болсо да, жүрөгүмдө сенин элесиң жашайт. Кош ойрop. Men hiç kaçan esimden çıkarmam. Men seni düğülüp süyüm dem. Kat iyisi senin altın balalığın değil. Ondan tam sola durumuzlar hep biz canlı çarmalarda oyrat dostuz menen Begmaya yaşınız nurmatına canlı durdak durabız. Alemizler dasturkundan dam sola durumuzlar. Biz dostuz nurmatına canlı çarmalarda atkar birez. Sizler dasturkundan dam sola durumuzlar. Toyumuzlar kut olsun maestro. Canlı çarmalarına sizler için.
Sövüp gitsem özüm alıp özümü Oldum benim Dardım derimi Aşık olup ağladım ataradım Susak bacı Vuramadan damadım Aksıyımdan Ve durucu bir damcı Çok dengeli Çok dengeli Narayım Aksıyımdan Ve durucu bir damcı Çok dengeli Çok dengeli Narayım Biz adegenleri Azim Emurcak'a çakıramın söz gezegine Oyrot taraftan gelgen, Oyrot'un ata jurttan gelgen onoktor, jana şundaydı Oyrot'un tağa jurttan gelgen onoktordan Niyaz taykem, Kutbek taykem, Musipbek taykem, Alımkan jem, жалпы жамаатыңыздар менен келип коңуздар. Oyrot taraftan ata jurttan gelgen onoktordan geldi. Can bir kişi oldu. Geç gel. Biz sen alsarda şeyiz, ata jurt için. Aytып koyalım. Андай Niyaz taykem baştayız sözünü gezegin. Ulululaşıp, sulululaşıp. Geliniz Niyaz taykem toyup olsun. Karşılamak hoş geldinizler. 7 yaşka ömür, uzun ömür. Şimdi sol vakti talay alaydı. Şunca şunca adamlar, şunca akmeyet benim girdim. Kuda-kuda dostlarım, tuğanlıktır, bayırda oturuşlar. Şuların aytkan kalı ötлектердің бары 32 yaşka ауыл olsun. Daima şunday toylarda, yaş günlerde joluşup bilerler. Konuklar, assalamu alaikum. Konuklar, hoş geldiniz. Konuklarga Ceydeviz Oyrot Yerli Bekay'ın toyuna kesinlikle. Benim negisi geçenlere oldu. Negisine genç yukkam dele varım. Ne deysen, baklı olma beni var. Toğundan görüştüğe alaydım. Rahmat, урматтуу агайын туугандар. Тага жок сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азыр бул жерде бир өзгөчө коногубуз бар экен. Жездебиз. Жездебизге сөз кезең берер, анан эжелерибизден баштайбыз, эркектерден жездебиз жыйынтыктайт. Себеби жездебизге бергенибиздин себебин айтып берейинби? Бирөө баласынан нааразы болот дейт. Атасы баласынан нааразы экен. Аялым тилинен чыкпайсың. Сага караганда кызым түзүп, күйөө балам тилин алат. Anca uyga kelib turadi deb qo'ydik. Ansamday ejemi tilini olib kelgan jezdebizga so'z beramiz, anday ejelar zulaydi. Matos kita terima lalu terus ayus mungkin nada tuaga waktu Rahmat, jestem söyleganı oldu mu? Uzak ömür yaşasın dedi. Baktım olsun dedi. Ya prosta Kırgızçadan Kırgızçağa geldi. Fotoğraf gözüne şu fotoğraf maçı oldu. Anlayın, eceler üstten kim? Gelin Secer. Realizasyon hem de zor. Ödemek bırak. Tutmanlı geçizlerмен, ушулактар менен коноктор, мына бүгүн тойдун ээси жээнибиз эмес, как балалы сыяктуу Oyrot менен келинибиз Бегимайдын үйлөнүү тоюна куш келипсиздер. Бактылуу болгула, эч качан оорубагыла, биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук дегендей, ушул
ошол жолун баштаганыңар узагына болсун, төлүгүнө болсун, кармаштан курман төлүк болсун, эч качан жамандык көрбөгүлө, жүзүңөрдөн күлкү кетпесин, өңүңөрдөн нур кетпесин. Бириң бир жака күйөө бала эмес бала, экинчиң бир жака келин эмес кыз баладай жакшы мамиле кылгыла. Шасенем, тоюңар кут болсун, сүйүнүчүңөр сүйүнүч кошулсун, балдарың бактылуу болсун, эки дүйнө бактылуу, өзүңө дагы ден соолук, эки дүйнө бактылуу. Бар болгула тууган уруктар. Тойда гана көрүшөбүз. Бүгүнкү биринчиден бүгүнкү келген конокторду баардыгыңыздар туш келипсиздер. Мына бүгүнкү иним Ойроттун, келинибиз Бегимай, кармашкан колуңар төлүктүү болсун. Эки дүйнө силерге бактылуулукту насип кылсын, алдыңарды бала бассын, тапканыңар дайыма жакшылыктарга, бала чакаңарга, урук тууганыңарга буйрусын. Ниетилеген жакшы ойлор, каалоолор Кудайым силерге айткан бардык баталары насип кылып, ошол дуалар кабыл болсун. Бактылуу болгула. Рахмат, айтылған қала тілектер қабыл болсын. Ондай бұл жеке өзге келіңіз. Инем Ойрот, Бегимай, бүгүнкү силердин үйлөнүү үлпөт тоюңар менен мен куттуктайм. Эки дүйнө бактылуулук каалаймын, бардык жакшылыктарды, эч качан жамандык көрбөгүлө, ата-энеңер сыймыктанган жаштардан болгула, балалуу чакалуу болгула, бардык эки жакка тең күйүмдүү, эстүү жаштардан болгула, бар болгула, ардайым. Рахмат. Ece мындай Москвада көптөн бери жашайды окшойсуз, а? Ким? Мындай местный да айтылдыңыз го, мындай уверенный туруп, акценти нормальный мындай. Рахмат. Экзашка берек тапшырылган. Экзаш, ортураак келип турмуш, бекале школдан чыкшынчасын мени байла. Sizlerge razılık bildiririz. Rayım işinler жүрүшүп кетип, шаардын центринен ипотекага үй алууга. Рахмат, орындыктан орунуңуздар, алдыңыздарга сыйдымактар тартылууда. Ал эми биз тамагыңыздар тапканыңыздар берекелүү болсун, эки жаш бактылуу болсун, Ойрот болсун, Бегимайдын бактылуу болгула. Дагы жол чын жүрөктөн куттуктайм, жеке өзүмдүн атымдан, мен жашаган квартиранын хозяйыны Гүлэжемдин атынан куттуктайм досум. Бактылуу болуңуз, тоюңуздун экинчи бөлүгү. Барымыздарда bir toy ellerinin adına bir жақсы oyun uyuşturup bereyim. Toy esi Ayşeniz maha 500 rubl verdi, oyun uyuşturup berdi. Mene bu jağa çıkıp alıp erkektin diyor. Erkek alıp çıkıp alıp ayak işini giymeyin deyip şuna mentalitet ne jogunda yerse çünkü tabiatından tura gelmеген oyunda. Şonun için sizler oturgan ejenden oyun uyuşturup berip tura düşünsеңіздер. Мына қарастыр. Бұл жақ бір команда, бұл жақ бір команда болыңыздар. Майстар бір шаңды музыка берші, сіздер. Ордыңыздардан тұрып ойнап билесіздер, кем жақшы білесімен алып барып бер 500 рубль. Ордыңыздардан тұрып болсыздар, 1 минут 9 бар, 2 жасы сіз бар. Жүресіз.
Şuna. Kurban edin. Yapma. Hop. Yürü. Hop. Hey. Şuna. Hey. Hey. Hop. Hop. Hey. Yürü bana. Hop. 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 Hey. Şuna. Hey. Yürü bana. Hop. 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 Yürü. Maestro. Hop. Bunu söyleyeyim mi? Estinger. Ormanlar. Gördüler de sizleri. Canımızdan, ortamızdan bir önce durmaklar, matbaayı turlanlar, harcaştıra da zamanlaşlar. Ama Xudalılar sizlerden bir müddet gözler koylar. Gündeler bir artık böyle durmalı. Bir müddet gözler koysan. Maestro, hayran size. Şuna, koyun mu? Hemen. Hey, hop. Şuna. Şuna. Hop. Hey. Araları konuşuna, sorun var, sorun var. Her gün yanımda koy var. Araları konuşuna. Maestro. Rahman. Oh, söz yok. Rahman bu kadar. Ne buradayım, burada bilmezsiniz. Sebebinin başına aytmadım, aytsadan can gelgen gelin olup birine jaksa birine jakpayt dep. Men barlarga jakınlar keltirem, sebebi men jumuşum sizlerge baylanışlı. Sizler bay bolsaňızlar da misafirlerimde bir çeker kılma alıp koyacaksınlar. Şoň üçin barına jakşy bilenler men o 5 so'm yer koyup alam, şu sakin. Koyup alam o 5 so'm. Barına jakşy bilenler. Men barına jakşy bilerim. Birine de aşıkça mamile kılbayım. Sen Müslümanlıkta aytadi. 3 etaj uyda yaşa, uyda yaşa, bari 3 çıkaştı, kavup üstüne gelmesin. Adam olası bir de yolda değil. Ne var mı ne diyorlar? Ya o armağan bir taraf. Ne olsun onu? Allah kabul eder de kapsül oldu hatta. Ya böyle olmaz mı? Onda da bir koydu bak kovaladı. Nereye? Çakaptan çık. Özgürlüğünü koyarız, köpçülükleri ayaktan biraz yok. Özgürlüğünü koy değil. Bunlar bulmuş gerek. Şimdi, Harun'un gelin kapması alır bak. Bir tane de susaklıklar okumayı ciddi olur. Birimiz aşk et, birimiz kaşk et. Daha da iyi olmuyor, oldu yaklaşık. Aramızda jakşı bilerimizde rahmat tuğanlar. Biz de kurullardan bunu jakşı şınaşka da koyalım. Hamentlerin aylıkta koyalım. Jakşı. Eng jakşı orduğa çakırayım. Anan keyin daha böyle toyuzun kadırlığını koyarken an çakırayım. Eng jakşı sizler orduğa gelip olsunlar mı? Rahmat. Eng jakşı sizler şunday durumuzdan men aldığınızlarga çakırayım. Sizlerdi siylap, hurmatlap, kızartlap, atayı atarıp aldıksan gel oturar. Kanatdaş Kazak elini, Özektaş Özbek eline. Bardık жалпы жұртқа, Азияға белгілі Евразия жылдызы sizler сыйлап biz бүткөн Дубровый болчаулар менен алдыңыздарда 25 минут антырак. Қоярмастар. Шура.
Normal dersin. Biz toyumuzun ikinci bölümünü açıkça cereyalayız. Her bir başkan topluluğu zorunluluktan normal olmuşlar. Alem ben bulacak sözü güzeline çakrayın. Şahsenen mapağızdan kudası Gülzat Kudağı Üstülcak'a çakırkoğlu. Gülzat Kudağı cemaatimiz ben gelip baskı. Onlar Kırgız'da en sıylı konuk bir kuda oladı. Bir hoşamet ko'rsatib var olacağımızda. Rahmat. Kudağı kaçta geldiniz? Yok ne isteydiğiniz verken Jallovat'tan bana. Özünün saltıp tura düşünetkesi de. Vatkenlik bir talasqa kudağa gelip olsa törgü oturguzup bizde uçatardat kuda. Bizim saltımızı şunda iskeride uçatardat olsa Vatkenlik kudağa gelip koymuş duran. Çoğu bizde ayakta kitermeli yaşlardardat da pot dedik. Kudamız özünden genç aşık kada saltımızda tura düşüngen ançamışa gemçilik etse geçires değil biz mikrofondu Gülzat Kudağı yüzüne uzatalım. Toyuk olsun. Ömürlerim, toy ileri, toy misafir olsun. Sınavlar, Umurbatlıoğlu'na Cumhur'da aytılattan sözdür, dinle de aytılatran sözüm var, mesela kavul olsun. Bize de kapatırlar, kavulman, kamıştan kavulman, üzülmesin diye çalışalım. İki yaş bakçılı olsa biz kudaverlerine tutmakmışlar. Bizim bağlar üzülmüşse biz tutmakmışız. Rahmat. Canınızda kızınız mı? Geliniz mi? Ha geliniz mi? Ha. Şöyle siz yergeli oturanlar stresli mi şu an? Aka, Singet, Medine, dan jangan bertanya karena Paris, Bapak Luar, ini juga. Rahmat. Aytman galatilekler kavga olsun. Rahmat. Akarınızlar demeyi boşuna yaşlıklarda жүріңіздер. Sizlerin de uyumluğunuzda yaşlılık toyları көп olsun. Berek geçikleri kaçırız. You
kayınlamanın gelmeyi gök toylar bana bir kumaya intimal kesiyor. Şu intimal olur lan ekol. Şimdi sürekli de çok da ekoldu. Bak bıçakla çıkamayacak. Çocuğu gelse desin yani borcu kaydı. Ekoldu var. Yokla pas olup şaylangan bizden kadırlı konaklarımız Kırgızistan'da olduğuna baylanıştı. Yoklatağız ömürü belki bizden adından gelgen kadırlı konaklardı. Men bu jaga toy seresine çağırayım. Kadırlı konaklar gelip koysanızlar Yoklatağın adından gelgen konaklar. Rahmat. Oynak mı? Yok. Yoklatağız ömür öpmeyken adından gelgen konaklar zaten. Assalamualaikum. Жақсылыққа келген қонақтар. Buyurun. Söyleyeceklerim sormuş bağlanan albaçıdır. Adamın baysallığı olsun, önümüzde paran, uzak olsun. Bana şu bölümümüzde Fransız oyuncasına amanatlarını bize gerek. Kuşan kapsül koyunlukları. Ben senin жақсылығыңа, жақсылықлерді өзімді ұмытқанды. Ошолардың барлығын саған бақшадым деп ойлаймын. Бақытты бол, жақсы бақытты үйіргелердің қатарын толықтауына екі тарапты қайын жұртты, ата жұртты бірге қараған жақсы бақыттылы үйіргелердің қатарын толықтап жақсы көп балалы болуға, бақытты болуға. Рахмат. Ne beleksizlik böyle? Eksaş, ortağa gelirler. Toy senesinde. Değil mi? Siz kimden var? Hadi bir şey yapmasınlar. Al bir tane başka. Hoş olmayı yapsın diye. Yaxşı. Şunu çok geçip koymalım. Ekonuzlar biliyorsunuz arkadaşlar. Yolunuzda, parkınızda, tak önünüzde düz olsun, kamaşmanınızda üzülmesin. Oğlunuzdan olmalı, öyle ben bu işte gezmek. Rahmat. Bayından gelen sağlık altından gelen o sözü bazıları Arada geçiniz ki yanımızı çıkalım. Bu sözü kulakçı. Bir de Beko Şavaşkası'nın gölgeleri. Albina yana tutulanlar kasıtmışım. O sıranya tutup basalım saçlığı oldu. Sen odundan hep olsun, bir yaralarımızın tutup olsan biraz başkan boyu üstünden ama için. İyi, tak, hayran ne kasın. Bu, burada, nasıl haber geç olduğunu çıkamayız. Abi, mağanes bu var. İyi, yine aldın yana, hiç de yok. Sen de yok. Ben çocuklar, sen de yok musun? Mesleğince olmuyor. Yok, sen de öyle eskalatör yöneten. Eskolası beysin eşitçi değilden azaplar kesici. Rahmat ağabeyim şey tutmak çoğup öz işin muhtatlar ve sen şu öğrenmeyi. Geç araba, rezil kalalım. Saltlar mı? Ben oyman çıkartaysın yani ben. Ceyhan Zemez ben yanaklarım. Bunu öpülerden bir var mı?
Ya. Жоқ, просто мынау Москваға келген аябай чайнап қалды все. Мен Бішкекте оқып жүрген ағайлар қырғызша сөйлеп сөйледі. Тілдерінде үш тартпай отыр. Жалауат барып қайрап яқы келіп. Нарындан біреу келіп Москваға айтып отыр. Қырғыздар докторлерде бірден барған құрылымыз ғой, құрылырақ боласыздар. Сіз құрылардан ғой? Сізге қос қой. Нелей? Қашай қызғандырған солай. Тұршы, шығарайын шым ауызды. Кел басқа шық. Қандай нәпесін? Шық, қой амайлайды. Кетеді, алдырарда жаздырару ғой. Немелерден бар, қыстараттан келген, жеңелерден бірден табыл ғой. Тағы бір айын келеді. Қыстараттан шықты. Сізді қыстараттан, бала тараптан келген. Бала тараптан сілер? Ал берген етешіп қолмен өлтірдім, өчірді. Азында қалсын. Мен біраз қиын алып кеттім. Қарайлап тұрам. Сіз маға жардам бересің. Тойдың қаны сіз боласың. Мен алдыңызда қызмат жолы. Сіз айтқаным бар мен атырам. Сізге бір қаныша керек. Су сашыңыздың көрін, экзаға барышыңыздың көрін. Ұшын қыздар сіздің алдыңыз қапелден бейлеп келеді. Жақса тиін судан бері тапқыз, жақпаса тиінен бері тіштеп қойыз. Мүлгі тойдың қаны сіз боласыңдар. Келістік бе? Сіздер жүріңіздер бұл жаққа. Қыздар жүріңдер. Мен де ішкейттеріміздің болғанда. Маэстро, дайынғы, ханым ойын сізге түсінікті? Ана көз қырыңызды, назарыңызды қыздарға саласың, маэстро. Бізге қолшалар қайда? Маэстро, ханым. Maestro bizi dinle bak. Hayır. Çıra. 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 Tamam şurada. Hop. Buyurun. Maestro doktor. Hanım. Eğer bir şey veren işte olsa gerek. Buyurun size geldi. Maestro kaybetmişsiniz. Buyurun arkadaş. Koşmayın. Yine. Şuna. Rahman. Renkleri üstad tutarım böyleyse. Gece. Endere. Bunlara böyle olmasın. Düşündürəm. Хан сынып курсымызда емес. Бирок кантип бир буйруган бир ой болуп атат да. Жаштап туруп катышканга аракет кылып бересиздер. Жүрүңүздөр, иштерге келесиз. Хан, жакшысыз жеске алпаса биринчи конкурсанты сизди көздөй чабуул жасады. Маэстро музыканы. Кошамат, шапалак. Keç atamay direkt bu. Ben avlan işçiyim, sorumlu sınıftan işçiyim. Almanız geçiniz. Size bugün çıkıyor sizde oturan gezde. Buyurun size geldi. Gel buraya. Ay ay ay. Maestro. Rahmat. Urba. Maestro. Ben bu hadisiyle 30 birinci olmadı. Bunda hiç kim başına salmasın. Серьезно?
Jigiti var жүріп анан подружка секілді чоң жүріп подружкасын алып келгенде не болды ya? Тегер жағдай емші чоң қызматқа шайланып орды, жерге жайланып тұрды, мектебес 5 жыл дейін қатынесін қаншырысыған күн жер бұзы киттіп жер есқаншып беріп қайтып соғылған қажетін алып берген үстен қызылы қашы оқылып аңдар бағасын асып ұшашпай алып башына мағыл бір натырайды, бір натырайды, айтмайды көрді. Айлы көрді көші комитет қызына басы қызайды, тақча ұлды мазы көрген чөпелдері ұрғып дейді қызына барғанады. Қысқаша чын еші қарап өз емінен қошташып ордағы сүйгені болып таштап, жаған қайгершіп өзінің мескасына кетіп қалады. Canta me. Kararlanan gözümden. Justice, yang akan lain. Ay, ini kau yang dia. Kau aja, mesti dia sudah. Şimdi bunu ne sıkmamız ya, gösteriyorsun. Bir de ben ulaşılacak. Köylerin adına bir ekmek nasıl sigara koyacak? Onunla yeniden köylerine yaklaştığımıza gerek. Gösteriyorsun. Ya bu da İstanbul'da arası değil. Başka ne yapmazsa meydece. Yaşlıya var mı? Hangimizde? Gerekte kazmadık pek olsun. Ya böyle. Bugün toyunuzun kan bayez oldu ya. Ben de dengede şimdi çok kullanırım. Benim oyun abi bu kanışa siz olunuz edecek onunla bas. Жолдошубуз берген ушунун оозун жабас. Тойлердин атынан сизге ырайсыз билебиз, ордуктан орнабыңыз. Сизди кооз ичаба, сизди ханымга чаба, рахмат сизге орнабыңыз. Ханыбызга бир бол чабар, жигиттер сизге